那种 film 啥的个，一些位，就 crusade 的，把米的他的，蒙老我啥个 feel 啥的个，哎呀，这肯定行开那推进慢来那呢，比如蒙老个特的，我来啦个呢，他的我打亏那个，蒙老个特不，正好不一头木里领导黑那些的，不一头木龙梁，不但他的对吧子。他的阿linga naik lah kena kita sahaja ke他的 emotional 么啥么儿，可是他的啥个个样，忙老啥的就放人派其他人喏，可是啥的一种阿他们去 crusade 咋的国上回来人喏是有一些呢，阿他们呢，么来头的一种中国么么对的噻，阿瑞 second session 有个 our soul matters 可是把一种。是个，阿拉咱配啥为啥是？一般是没得，一般不读的古上为啥嘞？拍啥 ？Hungry men and women， 么子他们就台个蒙发不是讲 hungry， 不是 hungry 呢 angry 文个。不但么开个那个古上为啥嘞？一种写啥是有写啥那个好不如是在。不然，那位蒙阿里，一种哪里是得来可？นั่นไอ้ทุ่มอุกลงเล่ขังหัวเหวอุกลงสังมีดาตำคุยขังไอ้อุกลงสังขมีมันนิ่งค่ะนั่นไอ้ทุ่มอุกลงไอ้ทุ่มอุกลงอินสไปร์สังมีดาก็นั่นน่ะเวลามีดาเลยฮีสัมพังขังไอ้อุกลงมาสังค่ะว่าใช่ก็เรื่องฮีเวลาอะไรมังสาวโคอะไรปุ่งอ่ะแต่ไม่ทันนะไอ้ทุ่มเรื่องไม่ทุยได้ไอ้ทุ่มนิ่งอุกลงขมงชมีดานั่นน่ะขังหุยมีนักโลอีทุ่มขี้ขมเทมุโคอีทุ่มนู่นเด็กขมได้นู่นเธอขมแทงนู่นขมชุงขังรงจีเงฉันกันแล้วก็ร่างเงยโยยังแล้วก็ย่าอีทุ่มอันวอร์ที่ท่านไหนอีทุ่มอันโฮลี่ท่านไหนอีทุ่มขี้ขมนิ่มเนี่ยก็จะฮีมาชุงนักให้เอติดิวด้วยนะร่างเรียลไลซ์เขาคุยแล้วก็นู่นมังอาดิงนิ่งเกอริบงอาแต่ไม่ทันนะอีทุ่มขี้คำนี้อีทุ่มภาษาคงไอ้นั่นเลยนั่นเลยรายขี้คำว่าเทมันเนี่ยเด้อมาจุกแล้วก็ย่ารายอยู่คำว่าไซอุกลงที่นี่นั่นน่ะโซ่คำมีให้สังมิโลอีเป็มชื่อแล้วก็ริงนักเกย์เด้อจิกท้ายแอตติจูดด้วยนะอาริบุงอ่ะได้ไม่ทันนะหุ่นนักเขานั่นน่ะมีก็ให้ตัวปีกีจันเพย์ซาชับเข้าไปริไม่ทุยเด้ออีทุ่มอุกลงนิ่งข้าสามทามินักโลรายลีนั่นน่ะสบายมิโลอีอุกลงนั่นน่ะพามิเด้อรานั่นน่ะนิ่งยังมงกับไปนั่นเลย offense อะไรก็ได้นิ่งจุกนิ่งพนิ่ง motivation จังได้เขาว่าอริงหลังเดอรานั่นน่ะสามทามิเดอคงร้องก็เลยราก็ตั้งมากับไป everlasting ชงฟูบาสิเดรานั่นน่ะท่านจัดมีนักลูนั่นน่ะมาชงคุยมีนักลูแต่จีวังน่ะเสียใจอีทุ่มอาดัมอีทุ่มมิรินน่ะบางในหัวสังเลยนั่นน่ะสบายมิโลจิชูโนมิงสินน่ะเสียกษาเนี่ยอาเมนbusiness 的interest เลยแล้วใครมีมาสั่งเนี่ยใครที่อินดักชั่นก็ business with terms ก็ละillustration สิ่งนั้นก็ชื่อขยันชาร์จเจนน่ะอี些อันนี้รับบิงอาวุธรับบิงพับมาได้สั่งหลักชื่อก็ถ้าขังไม่รู้นั่นถูกนะพับตาก็ไปนั่นแหละแต่มันดูมีนักเลยคำดูว่า company ก็ต้องคนนี้ any company นี่ assets ลันอายุคนนี้เลยจริงๆครีบ้านนะ tangible assets 的ที่บ้านนะนู่นมีเอ็นเทกไปอาปังเอ็นชัดเจนไปนั่นจะดี tangible assets ช่วยก็ครีบ้านนะ intangible assets นู่นมีเอ็นไม่เทกไปไม่ชัดเจนไป assets แต่ยัง company ก็ต้องนี่ assets คนนี้เลย company จะมี worth เอาวิ net worth company จะอามันก็สักที่ assets คนนี้ที่มรุมแล้วก็จีนะ company ที่อามันยากก็สักเฮ้ยเขา value เนี่ย value ที่เฮ้ยเนี่ยก็คือเจนน่ะ calculate ท่าคุยจีนะวะเจนน่ะพาชกจีนะวะเจนน่ะ company อาเขาวิ tangible assets เทกไปอ่ะ或者他这个把 assets 就去买了这个 company 就为咖喱给他 company 就为 building company 就为人类 company 就为 machinery 样去个 same 个 machinery 个东啊，个啦 company 就为 inventory，which means 怎么说的 company 就呢 chair same 啥个吧，红的 finished products raw material，个啦 same 红的个嘞 process same 红的个嘞learn 名字。这个东西呢，啊为 tangible assets 呢，样说
Amigin take by learn Bingji, Malay guitar, Gari guitar, machinery guitar, even our products Bingji. Jena, Jimamaning na, company with the cash, Pesagya lately, or company with account ni Pesagya lately, company Kang Dabing na, or Tada, Sadak hai Tugan, or Tugan Joseph, Jipinjina, company Pesagya Vatade. 지타지다 장세라가 지빙지 tangible assets take buyer 사즈가 buyer learn 전에 company하고 단지 now 가카네바나 뭐 사즈가 buyer 뭐 take buyer learn company 위 learn 빙지바 김맥다 히리 terms 것이 지내 돈나 막대 business리 다다 이 다다 그대오가 savvy 뭐 사나지 미정사가 야 다다 이 돈 다다 강나가 밥다가 사스양 for example our company하고 위 intangible 아미게나 뭐 take buy 그럼 마사즈 그바이 assess 빙지바 김맥다 지가 our trademarks 양 brand 왜 아밍 이 런노 brand 왜 아밍 니 런 그중 정도 아미게 뭐 태바이시다 거기 정한 뭐 brand 왜 아밍들이 싹라가 하이 런 정지노 brand with logos for example Apple company Apple with logo 아까이 Apple 그대로 샤이가이 아만 마삭다 삭대 주방에는 고비 사나가 모레바시나 고비 사나가 로고 바버 애플 지가 상나 기와인다 사가모 지싱가바 그나 지 로고 지가 가바 삭테메 이지다 아만가 테메 이지다 지마마니나 그 싱가바데다 아만 미지다 그 싱가바레 만맹 삭지다 양제나 로고 히리다 브랜드 위 로고 브랜드 위 아밍지리 그나 로고 지리 난다 런장지네 브랜드 위 슬로건스 내는다 런장지네 나이키 슬로건스 기다 Nike slogans kita, just do it. Yang jadi lanjang jadi, na Nike logo mereka sahaja just do it. Tetapi you know that it's Nike, right? Jadi jipingji intangible assets orang, satu bayi lah, mas satu bayi ni jadi lanjang. Amigin thay bayi lah, mas thay bayi ni. But there is a wealth, there is a treasure in that. Yang jadi kakaknya ni copyrights dah. Jam sada copyrights itu lan kagak kan? Hiva infringement 사람이 바이지네 나이키는 샘 하이 디자인 히 그때는 뭐 그리 바이 뭐 샘이 바이지네 replicate 뭐 사람이 바이지네 지 사라져가 뭐 copyright 로기지나 나이키 왜나 야 암만 미는 거 로기지네 뭐지 암만 sakaka 하는 지듯이 야 아토미 copyright지 쟤는 지망문인라 yes patents 지라 copyright 상라 나나 샘 하이 프로덕트지 샘루이 그 바이 그라 나나 카터 샘 강아이지라 나나 디자인 샘 강아이지라 나이키와 아싱니 샘 강아이 위 라이트 샘 그 바이 위 라이트 야 인벤트 살루 그 바이 프로듀스 살루 그 바이 위 라이트지 지라 런니지 지라 컴퍼니하고 싹다 가일란네 가 아미긴 테바이 난 런지지 뭐 테바이면네 아미게 짝 바이라 캘큘레이트 메셔 사 바이라 뭐 사 바이면네 지 intangible 컴퍼니하고 intangible assets네 지망문이나 human capital 다. 기와이나 iPhone or Apple here or let's say Tesla. Tesla 히 기와이나 다다 아만 삭락지다. 아가나바 Tesla의 옷 사다가 미빙의 퀸독 미빙의 creative 사 미빙의 지도 옷 사다가 미빙의 innovative 사이 company 런데 아토미 creative 그 사, 아토미 innovative 그 사지 company 주위. 뭐 태그 봐야, measure 뭐 사가 봐야, 뭐 사서 그 봐야, company 주위 intangible assets 대. 그 윙자이리 intangible assets 윙자이리 sakmai thui 그지 any company with sakmai thui 그지 intangible assets 윙자이리 라나 가지 봐. 기가 지고 goodwill 다. 지가 기가 지가 company 주위, company with brand 주위 value 다. 아당이다. brand the value le sai da value le da hangar ji overlap sa da company ji brand ji value company ji community kya man sak na ji no da da itum artistic language na hang lo ji ba fan base mia we ga phau hi ken thai da fan base thai da na 다다 사태이 바이고 그나 니니 나 파오메 나 아파오메 그 지기다 태기다 지가 no fan base 중에 학메 그봐 나 파오메 다 항바이 지노 윌런지 no fan base 가게 company 하고 community which means company 주 어찌 기반 메는 싱데 미가나 싱데 그지 company 윌런 나오지
iPhone de dong na singai sir here the Coca-Cola with we are yang Coca-Cola here ok tu dong ni jishua ming ma sha ba rang Coca-Cola mi dong thai sai sai ju ji Coca-Cola we lan no ku dong na ka thai ku dong na mang khangai our company our community ka our fan base ka ji our lana no here intangible assets we categorically goodwill is ang no jimam ni na company ju we reputation us iPhone wa tha hoyo iPhone jang wa class le hoyo iPhone jang wa singha hoyo I'm brand wing jali Adidas lak mane ka ju reputation Nike lak mane yu wang ba Puma lak mane Zara lak mane yu wang ba ka ju reputation mi bing ni customers bing ni ka community bing ni na company jina brand jina convict sami hai persuade sami hai ji lan ji company ju lan na ba jena ji mang maning la company ju franchise and ongoing business ongoing relationship with other businesses te yang KFC we lan ga ga he khida aro ok thui de KFC mak le mle mde ji KFC lan de franchise ju pisa samang na le de yang jena KFC hi company a ham ne ko ok thui ko tong li ba shung go shop business partner business khang de bing ni relationship de la ga mshik ga shang la ga business ha khang room ji ko tong ji company we lan de jena ba kala lastly trust company ju with trust earn sa hui kai phone ngi jai or let's say phone ma just Google ngi jai li ya shi bing a vung ra bing ila ara shin ba na te Google ngi jai li jo nan da si sao mai tui ji brand ji ki da ha Hawkins la nim na nga pok fu la zigum try ai itum shu de ari la itum ni ra Google la sha fu de Hawkins ji ki da our trust and the trust earn sa hui da our quality ji na trust no we customer ba we trust earn sa hui ji company we learn no China another ji sang da when you think of buying a cooker what do you think Hawkins sam phang phung ra pha phung ra iron yang iron itum iron jo kyo da ji dik jang ha da iron ji nam la istri tangul de da istri li na istri lo ra jai ka nan da si sang mai thui ji brand ji ki da 50 이거 우샤 이거 trust 지 우샤나 earn 사위 해노 지 우샤 company 위 란노 아라기 musician 빙 내가 electric guitar 로르가 first 나키 brand 빙다 야마하 아노 electric guitar 봐 electric guitar 리버 야마하 님세 Fender or 아하레페 하 PRS yang okay ngalang da thum ji thing because our trust ji Fender earn sa wi kai ne kai acoustic door he ngalang da Yamaha ila keyboard door he ngalang da Yamaha earn sa wi kai ni ji we trust ji company wi lan no je now ji chap da okay ji ma da rang ka in hit na thum ne da phap ta mai phai wang avung ra bing wang da ara for example I open 사제 그 벌물 company we learn I na khni hang se a na amigen saje ga bai learn ji kari ga tha awi shim ga tha awi building ga tha awi ngalai ga tha ji yang awi products bing dong ji an samsung kai products bing dong ji akba na arina khang kai mathai ga bai mi ga na mathai ga bai copyrights brand we logo we value franchise trust ta ji dong ji khni hing rum na ga company hi aman ya ga sa ge ji value ji kho chok ji ko khni rum na ga ara 그 다그 저거 company 아회 아만 그 사기 resh divide 사기야 담트란 company 아회 아만 그 사기 아미 에나 못해 그 바이 란 바이나 학 메이 카 지노 미겐 테 그 바이 란 바이네 아주 애플 company 히 3 trillion our value 히 3 trillion no 3 trillion dollars no 제가 our tangible assets we calculate it is just a couple of million billions our tangible assets our shim our machinery our pump or our products it's just a couple of billions 그렇게 많이 trillion 가다 trillion 강 속도 내지 아미 에는 못해 그 봐야 뭐사즈 그 봐야 란 intangible assets 맞이나 3 trillion dollars company 강 속도 내노 our trust, our logo, our brand, our franchise,
ongoing business relationship with other companies, yeah, and with other brands. Chipingjina our amanji sakmekar in terms of trillion and gang sakta no. Now he popped up by Vang, and I grow local intangible assets we. Aman he kya sakta he popped up by Vang and I grow. Other company industry same letter, yeah, same material pack same jino. Zip lang like a cha brand when create import sa letter lang like a cha brand when import sa alumni line and zang or key handle cop the crane the gudong jing right cha the design the atzak the gudong shape the size the gudong ngai cha the same heko raw material ka awi shi ot gudong jing right cha circle labor in dang dang right cha pama the same nak jin ngai cha the se the our market the chokra jena you we bang ni ka the back by he Sara lam ning the zapa the brand le jin mo zapa wo showroom ni ba hai kai no kaya bang we ya bang ni le da the ka da the back by he Gucci we showroom na ka hai no ara showroom ji ba ka dam tran ba market liver zapa wo showroom ni same back ji $100 in samang jin no Gucci we showroom ni ba 2000 not 2000 24,000 yeah $24,000 in samang jino and yet kipano question masala Gucci we back ji zabali 100 in samang by ji $24,000 shan naga value jino kinada ji tangible assets wang ai ja de same letter same zip same handle same linen kinada it is the intangible assets Gucci Gucci already we trust earn some way brand already logo jili logo mang jili ji right ukuli Gucci backpack the buy nim ya la khen yang da quality me am ne logo ji the ga ku bai de logo ji ka ku bai de phone na Apple we hina ji ka ku bai de kai Apple we kai na ara hang de yang phone duplicate chong bing ji jang ga Apple we original ba kai na sha da duplicate bing ba ja dang dong zang jin da ki ba nam shai jin da logo jiwi brand jiwi kana our community jiwi aman gdong jina Gucci here aman sak me kha sak jiwai na Gucci we showroom nya zang ga even though it's the same bag it is worth $224,000 tangible asset and intangible assets we khang dai ji ngai cha da itu mi din din la lan khani le ji ne itu mi ava vu mi din ni ahana mig in the take a buy kala pangai na sazik by lan company with hada ahana va mig in the take a buy kala pangai na lam sazik by lan tangible and intangible assets itu we mig in the take a buy pangai na sazik by lan jiba no azak no ashwaret no isak the vak the no talent bingje no abilities no passage na sak by no achievement na kime achieve sai ra na king ran sangai ra simlui ga le na business critical hak na ran sa le kari ga le sim ga se mai ra ki degree mai le ki mai dam hwe ra na gudong hi no tangible assets ne ami ge na thai ga pai pain sa ze ga pai no lan ne ka company a ho we company actually intangible assets kaya da no li la you li da mi ge nam sa ze mi ge nam thai ga pai pai nam sa ze ga pai lan ne ji ga kim mai la ji ga no we ajama ram number 1 ne no we character no ajama ram hi no we sakla ka hai mi ge nam thai ga pai lan ji measure sa lo ji ma thai pai ma dam nim na no ajama ram ma thai pai da ka ji aman ka sak ji measure ma sa pai ji ma sa zi pai ji no ajama ram no we personality tangible assets, intangible assets is ang yang. Na higit thami, kajila nui tangible assets, intangible assets is ang. Hangfu gay. Kala virana nali kami lemet spiritual gift. Hila nui intangible assets is nui lan nije. Yang kala jimam ni na prada thong na natural and inborn gift hang. Na sem ko kuya, na sa ko kuya. Talent bam ning na ka na
Nagata the Moina Rana, Sangmi, high natural and inborn talent baji, Jila Noe, intangible, Mikina Masaza by a Noe land, Miahoe, Mikumoa, Hangsawi land, Chimamaning la, no society living room naga, Nanakata, Noe church li, Noe Ramli, Noe Kurdi. Ya no shimguli, no influence, kya murder, no impact, kya no trust, na trust, kya mig de wena, trust kya earn some way to see, till no lan, migay na matake by lan. Jimamaning na no purpose, rather than the oak to the kivana to hawk rag, no purpose, a tissue the ring the lazilla, no purpose, no lan. It will ning day, the purpose being rocksare, young Rana. Ji ngdeng de community should know we learn in ngdeng deng rock surge in the ka itu mikumo ni rana intangible assets mi having jali aman sak mai thui ji atang company we intangible assets de aman sak mai thui ji goodwill ji ba ji aman sak mai thui ji a khlai da itu muni la aman sak mai thui ji intangible assets ba our soul itu mi tangul tuen hang lo ji itu mi mangla Kayu Kapsing Mangla here, Talaka translation had the Mukuiko, Soli Kilaka, Matalagina, Tada Yang Da, Mangla Hina, Kudong and Gombasm have no meaning, Kudong accommodate Masaras, or meaning, Ka itu Mangla, Jose. Itu Mangla he, itu me, a month of my twig, Meek Ena Matega by, Gala, Bang Ena Masaza by Lungi, itu Manglane. Juivang Ena, our soul matters. Company Yahweh, among us tangible assets, but intangible assets that determine the no way among us, no value, no significance, no pasana name, no kamatana name, no ashware kumum name, no shim Louis name, no degrees in the name, none achieve size in the name, no businesses in the name, none the Kiwata, Jibaj in the name, Nakariga, Jibaj in the name, can no in Bangla in the determining sane. Your soul is who you are. No kibahna he no in mangla, Jinaka no soul, Jinaka no. Now, Paptabni and biblically, mangla gives components knee to Papta Kutumle, Papta by Vivang, Mikdebin the interpretation in the data less hare, Kayuvang, his sounds are like the que in the Himiae. Young biblical and theological understanding of the components of the soul. Mangla, Jadam, Kidik Hanglakda, Zipapta say. You mangla hina, you are manji, you mangla hina determine size cover. Kana, you mangla teenage cover. Who I am is what my soul is teenage cover. Mangla he kila closure, Damtran, remake Twitter component career, a kaijiva, mangla with career, kaijiva, it will mean ning hinijo. Ning, young, ning hili intellect as the ability to think, Machuka shop with bunk shop, no later, Gino mangla, a kayahane. The ability to reason. Reason 상급, 양, 이사가 파매 이제 때 힘사가 희사가만 파기 이제 때 reason 사급shop 비방shop 지라 no is solve 아까야 한데 the ability to reason 이 좀 사유를 빙는 사람이 좀 그모 빙는 상급이네, 양, and the ability to remember. 시구이나 그래 그는 사가지 분위용도 한 가입 잘 하려는 통 이도 그모 ning 개강 가입 분위용 그 shop. Yeah, the ability to understand. Shokzangna day. Kutong he papta shop with Pongshop Sami, the Chewy, Chita Kutong he Manglaw, Akaya Hanavo. Jigglizanga, it will mean Ningzana. Now he Kutong hina, not he shit song, he shapes Hajino. The ability to understand, remember, reason, and think. Hina, not he shit song, he shapes Hajino. Never rally she sang, Amishisanga. Rane in the Shizang Amashizangma Rawak Palimishisang. No wish it sung Kigji he. Jina shapes Hajino. Kala no wish it sung he. No Manglaw, Akayahano. Timamaning the ability to make decisions. Ihisara, Ihimsamra, Adang Kilowi. Ayuri Lade, Tate like a Korjop, Tate like a Johnson, Korjop this. Tate like a not Johnson, rather Johnson, I'm Johnson Magaju. Decision quick shop with Punk Shop G, Jilla, Mangla, it will be Manglawe, Akayahane. Mind design category. So Manglawa, Akai Creativa, it will mean Ning, Jivaki Maida, Muchuku shop with Punk Shop, Reason Saga shop with Punk Shop, Paniung shop with Punk Shop, Paptaga shop with Punk Shop, Shitka Sang like a shop with Punk Shop, Kala, decision quick shop with Punk Shop.
จีมังลาวไกลเครนก็คะแนนนี่ will เด้อฟิลิปปินส์เนี่ย interesting sana iba interesting sana hong na lo hita da an hangai an hita da ke pie disappointment with God 的 like 这里 hita da ke sangai hwan na verana to mi gomo le semra ja dam tran an mo chuki je wo Philippines ni imagine sana khang ko mo chuk da ko verawi umram ni hak mai thui ji risk out with the semra de da mo chuki je wo verana mo chuk la ka ta si dang is it worth taking the risk hui you worth hanak la da mo chuki je verana ji khik la ki risk la ji ka ba in a mi ge sem ni if I give them the will yang or the power to choose kapang ga shap wi pang shap ji freedom ji in a sang mie ga ba mi ping hi ili ma ga bang hui da ring thei bai wo mi ping hi ili major ga shap wi pang shap la yaw wo mi ping hi ili kunok li khai na room ga shap wi pang shap la yaw wo mi ping hi ili plan thanai na manga ya la ga bra da ga phe ga shap wi pang shap in a miao wo ka ta sig liang hiu pang shap mi sig ga mi sig liang khai na hi ma mi ka ba atom hi robot thau re program sa khai thau re ili le shi phai ha de semai ka ba obviously ma ka bong wi la da le shi phung ore sit do mani na jena vi rana mo chuk la ga ya robot sem shi ga kha robot sem shi ga mi sem na ga mi bing di will sa mi sig liang mi bing di freedom to choose what is right and wrong sa mi sig liang ji vi rana our creation ni hak mai thui ji risk ji I thum di khuis de ga mo chuk da no I robot ning jam ne I legacy ning jang la khai avan ne khai di legacy mi re jai ka ba khami ba ji he or she has to choose ji de ka bang hui phum rai ma ka bang hui le in a le shi do da ko air sa la ga na mo le sing sak pai ne program sa ga mo le I ji tha le shat ning jam ne kha lumi ne I I vera whatever no matter what in the le shi ko da khaji I ji how ai ji de vera na Juvaina verana muchuklu jaga it's worth taking the risk Philippines in handa and he created us with a freedom to choose him or not freedom to choose right or wrong with a willpower itumi willpower hi itumi manglawi akai ka ka khan Juvaina mangla hi na ne ji jinu what you choose is what you are Yeah? What you choose to choose is who you are. Na ka bang hui ji na na ki ba na ji shape san da ji wai na na wi mang la hin na ne ji ji di khang da ka pha ka bang hui ka shap ka shi ka bang hui ka shap ka la ka pha ji ma ka bang hui la nga gai shi ka shap ji bang shap mie da ka ji zang da ka ji mang la wi a ka ya ka ne ji na ba ka la vi rawi ka phaning ni Rawi ning khami ni ran hi salo ji de e da hamsang ga shap ji la manglawa akaya khane ji na will ji sang ser ji ji so manglawa akai khre ba na ba itumi ning ka khane ba na itumi will yang itumi will ka thuma ba na itumi emotion the ability to feel joy ring ka pha ji feel sa ga shap ring ka shi ji feel sa ga shap khang ji feel sa ga shap Murung kabat ji feel sa ka shop kala leishi ka shop kala leishi sambang ka pai sambang ka shop wi pang shop ji la itumwi so manglawi akaya khane jina ba so component ka thumi na itum mangla ji sem jin wo kimai do our emotion our will and our mind jishuna manglawi maram ni mathai ka pai ya intangible asset mathai ga baya mikena mathai ga baya migumo ilan numram ni ki hangla ga shamba de na ana Mark chapter 8 verse 36 li what does it profit a man to gain the whole world and lose his soul iwang wa hukji ha mai thui gi kala thuk mai thui gi profound sa mai thui ji one line statement ji ne o go thui na ka dong ka sambang ai na ka ngaran kwe na ka achieve sa sare na ka no ni le ser hai na ka no i mangla shima na ka ba na ki dong da jin da ba no li ki le da ji ina hi thuk mai kha na ka ta phap ta da ji ka awi mangla wi component hi ki mai la ji
아주 이리 prepare 사는 그 밥다이나 부메카르 두유 안만 그 석지 주나 한가이 두유 안만 그 석지 밥다지노 아니 이렇게 in a sense 아니 이렇게 하나다 해도 너그 동안 레서나 집사서나 너그 좋은 거는 왜 너리 디그리들 레데 타이틀을 레데 양 미나나니 모라인 양가데 오 상히도 그 동 아작다 마타이레 조 아슈알레다 핏네 조 레세레 and yet 너희 망라 시마나에 커버 그 자담산 기그 시마니 강도 너희 닝 시마나에 그 지대 너희 뭐 죽고 싶어 뻥셔 시마나에 그 지대 너희 reason 상에 셔부 팝다가 셔부 뻥셔 시마나에 그 기레 정도세 너희디 지슈나 하나에 진다 when you know the components of soul this hits hard this verse Mark chapter 8 verse 36 hits hard 레세레는 그 너희 시상 그 시상 인의 reason 상의 그 I evaluate 시상 그 셔부 capacity 좀 말해 두 그거 공부야 지리 시상하이 그거 너희 기레 더 진다 봐 레세레는 그 commercial decision quick 셔부 오그 tweet 좀 말해 두 그거 너희 지시만하이 그 너희 기레 더 진다 봐 오그 tweet cái lâu thì để được cái tông cái nồi sa sẽ lấy xe này là cái ra 이는 함상가 함상가 셔부 will 좀 나이 커버 라는 희산오지 커버 이 에이지게도 오베사가 셔부 will 힘위에 힘을 중에 제대 이거 commercial 그 봉위 깨게 will지 뭐나이 커버 주 power지 뭐나이 커버 난나 주 freedom of choice지 freedom to choose지 abuse 사이 커버 너리 기대다 왜 진다 왜 뭐나이 정도인데 너사도 오팅에 라세 그동안 내 세례나가 그동안 내 세례나가 링급하 필름 사를 그거 기사와이라 그랬어요. 우가 그냥 필름 사태 뭐 사를 두고 그거 기사와이라 그랬어요. 강아지 같은 필름 사태도 미우레게시 무슨 방귀태 필름 사를 그다 미리레게시 뭐 미태지 그거 너리 기대다 킥 그러면 내 주와이나 even if you gain the whole world if you lose your soul 나 기사망 나 기대다 주와인지 강대야. And so 지슈나 하나의 바바 지슈나 이dom니 what he is trying to convey is no 니 미가이다 take by 사세가 by learn 내다 되지 지나 그 정어머님데 너 안먼지 지나 어머님 내다 하나 와 그노이 멍라바지나 그 정은네 너 안먼지지 너왜 안먼 그 삭지지 멍라히는 내 지나 봐 주와이는 너히 선망스레는 너가 힘을 히시마나가 아래면 내 진다 봐 그러나 이 선방에는 그 힘을 락 살라 이위 미린나다 이위 미린나다 이키 그만에 살라 옥트위라는 그 이위 내 가이네지 이 방kum리 넘네 and yet I know that I am important I am significant I am valuable 기와인다 because my soul is saved my soul is found in Christ I'm not lost 이위 닝 아동이 닝 willpower 이위 emotion They serve it. It's intact. And it's in the same hand of Christ. And so you value. 이기바하나. 그래 이 아망야서 너지 value지. measure 사라지 адам전. you claim measurement 사삼래. 그요 아저마람. your character, your personality. 그래 이 soul 아그직 다 망라 아그직 다 미그라지 제 메셔 사사로고 가제 이tum도 링나네 토티바 규 토디 링네도 망라 히리 사이트 나올래 하니까 레이 망라 그지 했는데 못해도 파사 tangible assets 바히 쪼그다도 중매던 그런 성시 양 란히 심히 까리히 지중매네 그 이 word 이 중매라 그지 다다 디그리 중매가 중매 집사가 봐 빵매도 못 하는 거 중매 집사가 봐이 word 이 중매를 사다 이 탤런트 중매 싱어가 봐이 민zat매가 봐 모호매가 나라면 다매가 미엠 다매가 드레스면 다매다 사가 봐 샤가 사가 동아지 브랜드 망성가 봐이 word 이 중매를 사다 tangible assets pas the 망리 focus 사 generation going to we have to admit this and confess this but Christ is trying to take us home by saying this in Mark chapter 8 verse 36. What does it profit to you even if you gain the whole world and lose your soul? Our soul matters because that's the most
valuable, intangible assets of each and every one of us. Itu misol hi kiwai na madrasa jida. Ida papa da ahakni hang lagu kupsang au ke. Arujidi tangai bai ko shap kai ko ji jana thana hai ni ji. Ka in hi hang lagu kupsang au ke. Itu misol hi Vivao wang madrasa la ke itung tong wang madrasa la kiwai ni ji ka khang dai ka tong ka shimana but then our soul is eternal. Mashiman gi ji itu mang la mam ne. No we learn, no achievement, no degree, no legacy. Dong one day along with you, grave da sang saro ju khule. Kam mashiman na ka dong ma ka vai ka sing ram ni la ka dong ma vai mai fu la ba gi ji ba ji. It is our soul. That's why our soul matters. Na ki ba ka bang hui ra. Na li option mi na ka aha ma shu yao gi ji apple hi na ne. Je na mi rin bei da. Ya, kejang ka tunggu mak ada, mesti dah lah hai pam kebai, sing kebai, sisin kebai, apple ji ni ne, nak kejibak bang, kita akan mesti kejibak bang, kita na. Iba tunggu mak or tunggu try fit sak siapa, ini tak ni siapa, apple baca ke bang, kita rasa our soul matters because it is eternal. The rest will fade away, but our soul will remain. Our soul matters because it is the real you. Na kejangkat na ji, no atak jimnim ne sing na, no otbom jimnim ne, no achievement jimnim, no degree jimnim ne. But who you are is your soul. Na mamat him da you otbom hi ne da kapling ne. You learn hi ne, you identity ne. You no mnim ne, no identity but no soul jine. And that's why your soul matters. Your soul matters because, and I was glory by last again your soul matters because noi mang la ngtong hui phai wang virawe nau ho nau dom like sia viraw akamang ji nau ji ok thui li na tha de tha da sa phon na ka ta ring na ka chot la ke da le na ka awi mi rin jikat mi na ka noi wang i wang ti mi noi mang la i wi mang la we wang noi mang la wang virawe nau na ta ti mi ke yon ma le nau jin da ta ti mi ji ko must talk madava no na mangla here. You mangla must talk madava. But oh to you mangla vaina. Rana I know mere gong jang. Take me ya. The ravang no mangla hi jaka months cover. Itum the kiwani to mangla ya months the muki tuji. Our soul matters because it cost God his son. It cost him his son. And finally, our soul matters because reflect no asagen reflects hanim, no ashwa rebena reflects hanim. It is your soul. No ning, no will, no emotion. You don't jing room like karing manga jena raw dekamadeji mina yang rana ka nadi raw asak teji the image of God displays haji no soul na no person no tangible wealth in them asset in them name. And that's why our soul matters. Our soul matters. How do we get kiwaina? Because it displays, it reflects the image of God. Because it costs God his only and one Son, Jesus. Our soul matters because it is eternal. Our soul matters because it is the real you. It is the real you. No aman kya sak ji sing na no tangible wealth no asset no nim ko no mang la ban ko no mang la sak to khui se no mang la ba hi pha hui se simanai za ka ba no mang la ba hi nurture sa se mam lai se no mang la hi yang se yang ga zak se no mang la hi yang virana Virana itu ni ne de mi hai le me ji ngri na ke ne yang sang kami da ke si jin da si jin sai ok thui de da dong ga no wing sa ser ke jang ai la no mang la ji sima nai ka va no li ki kham nem ko sing ra ki kham nem ko plan de ni hang sha pe ko ak la tangible take ba ya ka la sa ze ba ya lan ji no li lai ma lai la ak la
if your soul is found, and if your soul is in the loving hand of God, you are significant, you're valuable. 너가 만 sakmade limne. Hina khnaung sore you session no tumna jingina phanage nang na mi wang ni shede you will have hine idumina da aje aya janpei sang kai sai ko hi ngana hwe de ga i we da konchi sang min brakde saksa dam yang arwi da idum saksa ko konchi sang min no tum ki pa as mu shung e phana e ma thana e dang na hwe ga jijina nali manga je mi rang hai nang da naning la gro no jijina nali mama shung mi rang hai nang da 비 푸블만 지르노 범 푸블만 지르노 라우 뒤지나 그다 라우 망나지나 오사미르노 그지 이위세하네 이동 동안 닝가도 카나오사다 세상을 먹고 상하우스 있는 세상에 닝기시 금이 그다 아 너도 동망을 있는 세상이가다 이 세상이 왜 자스 무슨 말레이사도 말하는 나사이다 하다 세상이 아니다 세상이 아니네